Mephato kwa kgaolong ya Bobirwa e oketsa maiteko a go lwantsha borukgutlhi ko molelwaneng. Fa lefatshe la Botswana le fenya la Lesotho mo motshamekong wa bomme wa cricket wa Kalahari T20 Women's International. Nte ke go dumedisa motho wetso ke go amogela nna ke bidiwa Regional Richardson re di simole jana tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o tla bula semmuso phetogo ya ngwaga le ngwaga ya lekgotla la Hospitality and Tourism Association of Botswana HATAB mosong ono kwa Maung nngwe ya dikgang tse bagwebi ba bojanala ba itsana pele bana le seabe ba mhaba wa bojanala ba tla buisanang ka tsone ke letsomo le thekiso ya dirwe tsa diphologolo le gore e thusa jang kgolo ya mhama wa bojanala phetogo eo ya malatsi e tota ya letsatsi le lengwe e itebagantse le go tswa ka ditsela tsa go itepatepanya le go godisa peeletso mo mohameng wa bojanala le go tlhama ditiro. Bana le seabe ba mohama wa temothuo ba tlile go simolodisiwa ga lenaneo la thuo le tlotlo ba supile fa le le botlhokwa mo go rudiseng itsholelo ya metsi e tshwana le wa serowe le e mengwe go rarela lefatshe leno. Lephata la temothuo le itlamile go dira tsotlhe go tlhomamisa gore lenaneo leo le atlega se se tlhalositswe kwa tshimolodisong ya lenaneo leo kwa serowe maabane ke letleletswe somolekae. Lenaneo la thuo le tlotlo le tsamaisana le la temo le tlotlo pharologano ke gore lone le itebagantse le thuo e se fela ya kgomo mme le leruo le le farologaneng le le akaretsang dipudi, dinku, dinonyane le leruo ka go farologana. Maikaelelo magolo a lenaneo le ke go fa balemi dithuso tsa madi go rotloetsa dikgwebo tsa bone tsa thuo le go atolosa mohama wa dijo le go tlhabolola matshelo a batho ka kakaretso. Mananeo a bagaetsho segolo bogolo na ke a buang ka tsatsi re mo re tlo bua ka thuo le tlotlo ke lenaneo le leng gore le taga ya ka sa tswa go bua le rotloetsa gore Batswana ba ijese go gae food security ba bo ba jesele hatse national levels me se ba gaetsho se ka dirwa ke tautona yo itseng se se diragala mo le hatsene la rona la Botswana e bilana le lorato le kalokalo me ke tabokisa itse gore tota ke eng lenaneo le go kailwe le tsile ka nako e maleba e metse e le kang go tsosolosa madirelo mangwe a kileng a bo a le teng mo metseng eo. Ke tsamaela ha moragonyana ka dingwaga tsa bogologolo ha ile gore motse wa serowe ka nako tseo o ne o ikemetse o kgona go nna le ko wa bona mashiteng ba ne re gola go ne gona le dimoulo dingwe tsene di tsa mashi ko Farmers Brigade di a isa ko Serowe College ka nako tseo bangwe ba itse ke nako ene le gore Serowe o na ikemetse a kgona gore a nne le botoro jalo medio tse tsa nyelela jaanong se se ra gone gore tshimolodiso ya lenaneo le gompieko go ra gore ke tsosoloso ya dilo tse leng gore di ne tsa nyelela ke gone mo ke batang gore ke supe jalo gore letsatsi le la gompieko le raja e re lentswe mohama e tshwana le ya thekiso ya nama e santse le banywe ke dikgwetlho tshimolodiso ya thuo le tlotlo e solofetswe go tsisa diphetogo. Ke itumela kgang e builweng ke tautona ya gore go tanna le dithuso dingwe tse di ta rotloetsang thabololo ya boleng ja dikgomo tsa rona tse di tshwanang AI le tsone dikgomo ka nosi tse di tisiwang tsa dipeo tse di thabolotsweng tse di tisiwang di tswa ko mahatsheng a sele di tshwanetse gore di te di thusa go hetola seemo se se leng teng sa boleng ja dikgomo tsa rona. Balemi ba rui ba rotloeditse go disa lenaneo le go nna le seabe se se bonalang mo go godiseng itsholelo. Ke letleletswe Somolekae Botswana Television. Tona ofisi ya Gatautona Reka Bomroyeng go itlhile boetelepele jwa lephata leo go di goga kwa pele mo go tokafatseng go ediwa ga ditiro tsa puso tsa ditlhabololo le go isa ditirelo tsa tlhwatlhwa kwa setšhabeng. Fa a bua kwa dipuisanong tsa go itsheka-tsheka ga lephata leo kwa Francis Santona Moraeng o ka ile fa thulaganyo ya go oketsa dikgaolo tsa khansele go ralala lefatshe leno e tla thusa gore setšhaba se bone ditlamelo. Bethane Mandu.
Tona Morwaeng a re lephata la gagwe le di goga kwa pele mo maphateng othe e bile ditiro tsa lone e le tse di hapegileng tse di thomamisang fa maphata a gokagane mo go tsamaiseng mananeo a dithabololo a puso. A re ka jalo gore lefatshe leno le atege mo maitlamong a go nna le tsholelo e kwa godimo ka ngwaga wa 2036 seabe sa lephata le se segolo thata ka jalo go maleba gore gangwe le gape boeteledipele bo nne bo itsheka-tsheka go bona gore se ba se dirang se tsamaelana le maitlamo a puso mme a re go godisa dikgaolo ke sekai sa go potlakela go isa ditlamelo kwa setšhabeng. The number of districts have been increased, and this gives us the opportunity to imperatively profile our districts, towns and cities and identify amongst other investments, opportunities, value chains, service offerings and all the amenities available to the citizenry. Such analysis is critical in building a high-income country, which is the aspiration of this government led by His Excellency Dr. This ministry, as the apex ministry, is key in delivery of national and local level activities and service delivery through its governance, oversight and administrative functions or institutions. We must lead by example. How we reset and change our mindset to effectively and efficiently deliver on our different portfolio responsibilities under Ministry for State President and facilitate the office of the President. Ona rotloetsa boeteledipele gore fa ba lefa ba sekaseke tse ba di kgonneng le tse di saletseng kwa morago mo dintlheng tse Tona Dr. Mokgweetsi Masisi a di ba romileng ngogola ka moranang. These commitments being to improve presidential support services, like I said, to improve agility and effectiveness of communication services. Gormenta ka se functioning ko ntleng ga this ministry. Gora gore re sentse re bone gore re improve government public administration. Gore mmuso o tswelele o dire sentle. Ke rona ba re go pitsaneng. Boeteledipele bo itlama go tswelela ba dira ka natla le go fetola ka ba ntse ba dira dilo ka teng. Take time as our colleagues under one roof to embrace one another, to work together, to understand the link between ourselves. Interesting thing is that all of us, diverse as we are seeking one performance agreement that he's signed with His Excellency. So you can actually see that it is very, very important for us to be meeting here. We really appreciate your support. Bokopano jo e ne e le bonta bongwe ja go amogela balaodi ba bašwa ba dikgaolo tse di sa tswang go thomiwa go ba lemotsa botlhokwa jwa bone go direla Batswana ka botswapele kwa dikgaolong tse ba leng kwa go tsone. Bethany Mantu, BTV News, Francistown. Mephato kwa kgaolong ya Bobirwa e tsweletse ka maiteko a go sireletsa leruo ka go nonotsha tirisano mmogo le maphata a puso jaaka la itshireletso, temothuo le la dikgaolo le tlhabololo magae. Mephato eo e ne e kopane le bana le seabe bao ba go sekaseka lenaneo la yone kwa bobonong ka maikaelelo a go oketsa maduo mo tontshong ya bogodu jwa leruo. A re utlwe Karabo Molosi. Mephato ya Bobirwa e simolotse le mogopolo wa boithaopo le boipelego go lwantsha bogodu jwa leruo gareng ga lefatshe leno le la Zimbabwe. Motlhala mo dingwageng tse 5 o setse o ntshitse maduo ka kemonokeng ya puso e bile mophato wa akareditswe mo lenaneong la ipelegeng. Re a taiswa ke gore di gorogile dipudi, di gorogile ditongi lauto yaanong a re bate di heta ga ke la itse gore a re bate di tsena bile go teba tsere re thusitswe re ntse re a thuswa go on dikgomo di a goroga re re itse sa ka re a banela no e beta nna ka nako e kana ke le gore nna mo semo sa gore gote re sa re ba utswa re ba tsere
ka moso ba tsere e rata go emisa ba tsere yanong akere e nna gore go rekisiwa madile go rekisiwa dipoko go rekisiwa dipoko e seng ba tsere tsontse ne re nnela akere ka tshwaragano ya bana le seabe monogae tirisano le mafatshe a amegang le yone e godile. Tshwaraganyo ya rona le mahatsha mabedi a re share mololwane lone e kwa godimo go gaisa re na le diphuthego kgosi every 3 months ne re le ko Zimbabwe re na le mapodisa a Zimbabwe Masole Wildlife re bua ka tsone dikgantse re be re bua kgosi re ko go rona re na le mophato o ile ro laolwa ke ba bogosi yo nunuhileng go tsamaya bosigo le motshegare re ta rentse re ba rutuntsha gone hela jalo gore ha kgomo o e bona e thagetse o e bona ka tselentseng ja gore tswa go Zimbabwe ba setse ba itse gore tsa Zimbabwe di tshwailwe mo right-eng go na le tsa rona tse leng gore di tshwaiwa ka ko lefteng jaanong gore gore ke dio dingwe tse leng gore re ta rentse re ba rutuntsha re ba bontsha gone gore ha go diragala seemo sa go nna yalo lo tshwanetse gore lo tse e fetshwetse. Dingwe tsa tse di dumalanweng ke gore dikgosi di buisane le morafe go nonotsha tirisano mmogo ya mephato le morafe gore o tlhaloganye tiro ya one. Karabo Molusi, BTV News, Bobonong. Mopalamento wa Matete Morapa wa Bojang Dr. Edwin Dikoloti o ga kgoletse company ya Choppies Group go nna le seabe mo go tlhabolole matshelo a banni ba kgaolo ya gagwe o buile se jaaka a ne a rola semmuso matlo a le mabedi kwa metseng ya Matete le Digawana Pel Phuduhudu. Dr. Dikoloti a re kabo ya matlo a ga se go tlhabolola matshelo a banni fela mme go supa moa wa lorato le neelano le gone go neela motho seriti o tsweletsa ga kolola batho ba ba abetsweng gore ba dirisa mananeo a puso a tshwana le go gokelwa ga motlakase go tlhatlosa boleng jwa malapa a bone. La itse gore re Choppies mono ga se Choppies hela gore a tumeletsa tse re ka di rekang e re hiretse le bana golo mo ra golo le bogela a tumela wa pola le pompo e gore tse batla gore ha moalo o nama le nna tšenne le pompo a metsi ska ipona tsapa gore jaaka ra tulusitse mananeo go na le gore le motlakase we go reka khatla khoba e o botla we ikokotela mo le botaneng connection mahala wa koleme ya mmuso ya puso ba ga selo se bonno ke selo se sentle thata se go re sa eletsa mo national la Botswana ha o sta bonno ba ga etso o ikutla le motlho mme ha gona la ha nna nteng o ikutla le yona ba ba le segile o golle sire ka gore wa bo itshupa gore ha ke mo gameha. Moemedi go tswa ka company ya Choppies Re Molusi o na tlhalosa ba batla tswala la batho se ba tswana ka ditsela tse di farologaneng go tokafatsa matshelo a bone. Ke bua jana ke bua la re tsama mo ntlung ya bo rataro ya masoma a marataro mme maikaelelo a rona ke go goroga maikaelelo ke gore go aga a le 110 a le matlhano pele ga ngwaga wa 2025 mo ngwageng ono hela re dirisitse madi a ka nnang kana ka 500,000 go agela Batswana mme ebile re ya go tswelela re ntse re tšhema ya ka go simolotsa go tšhema ra ga matlo re ira ditse dintsi tsa go tšhema e tona jana ke re modimo wa lesogo a tsone le rona ka metlha le dipaka tsotlhe ra modimo ya go mosogo hatsa modimo ya go motlhonono hatsa e go nantsa le bala le ba bangwe. Dikhamphane le setšhaba ba rotloeditse go tsenya lebogo mo go fetoleng matshelo a bangwe ka bone ka batla ba supa popagano lorato le tirisano mmogo. Pel Phuduhudu, BTV News. Mothusa tona wa dikgaolo le tlhabololo magae re Setlhabelo Modukanele o ka ile fa lenaneo la community scorecard la go tlhomamisa fa ditlhabololo di ya magaeng le ntsha maduo o na nkotse ditiro tsa boleng jo bo kgotsofatsang tse di dirwang ka madi a lenaneo la ditlhabololo tota la tlhabololo dikgaolo jaaka la constituency community project tse di tsweletseng kwa motseng o ntateng ya tiriso ya lenaneo leo. Karabo Molusi.
go supagetse fa morero, tomagano le tirisano mmogo tse di tlang ka lenaneo la community scorecard e le konokono mo tsamaisong ya ditlhabololo ka go heosa ditiro, go fokotsa ditshenyegelo le go ela tlhoko boleng jwa ditlhabololo tse di dirwang. Lenaneo la community scorecard mma ke gore ke re la bereka ka gore tota ke dumela gore kgonne dilo tse dintsi ka gore ga ke go bolela yana mo nako ya gompieno gongwe re ntse re shota ko botleliniking re sena bodiredi bo thaela re setse re na le bodiredi jo bo re kgotsogatsang re na le kgota e le gore kgota ya rona e bokgosi ba ne ba sa kgone go nna sentle bo diofising e ne ena mme mo nako ya gompieno ana project ya teng e dirilwe ke lone le re kopantse ka gore sepe se se diragalang mo pusong le mo motseng re a kopana be re rera mmogo re tsaya ditshwetso re le setšhaba. Motheo wa community scorecard ke gore re bona jang gore ditiro ga di dirwa morahe re o tsaya jang gore ba ka gore ke ditiro tsa bone di direlwa bone ba nne le seabe ba nne le lentswe la gore ba bone gore ga tiro e tshwanae ba kopane ba thuse bodiredi ko counseling. Tiro ya dikgwedi tse 3 ya go atolosa kokelwana ya mogapi e lopile 962,000 pula paakanyo ya diofisi tsa kgotla le tsela ke maduo a tshwaragano ya morafe ka dikomiti le maphata a puso a neetsweng boikarabelo jwa ditlhabololo tsa magae le dikgaolo mo mogapi. Ka more ya ntlha ke ya go teng dispensary ya go tseelwa melemo teng go go na le di-consultation room tse 2 go go na le di-toilet tse 3 e nngwe ile ya bana le bogole mo teng e nngwe ile ya morae. Tsela ene le 400 meters re dirile ka madi a kana ka 1 million. Project e simolotse ka di 3 tsa January e behela ka di 4 tsa February. Tsamaiso ya community scorecard e dumalanwe ke palamente e bo e simolodisiwa ke puso ka ngwaga wa 2022 go nonotsha lenaneo la tlhomontšha ya itsholelo ka go gokaganya bana le seabe mo ditirong tsa ditlhabololo le go itebaganya le dikgwetlho tse di amanang le ditiro tsa ditlhabololo. Karabo Molusi, BTV News, Mogapi. Magaselatsi wa kgotla ya ditsheko ya Broadhurst Rosemary Khuto a re kgotla eo e tla ntsha katlholo mo kganyeng e puso e kopileng go pateletsa mosekisiwa Samuel Selolwane go dira ditlhatlhobo tsa DNA kgwedi ya Motsheganong e le 10. Nkutlwe Thamego go a bega. Mo dibekeng tse 2 tse di fetile mosekisi Seletso o okeditse o ne a kopa kgotla ya ga Makaseterata ya Broadhurst go laola gore mosekisiwa wa ntlha Samuel Selolwane yo a lebisitswe molato a go tubetsa ngwana dingwaga di le 13 kgwedi ya Firikgong ngwaga a patelediwe go tsewa madi. Lephata la bosekisi la re fa e sale Selolwane a tshwarwa o gana go tsewa madi mme selo seo se emise ditlhomiso tsa kgang eo. Go ne go solofetse gore kgotla gompieno e tla ntsha katlholo ya kgang eo ka mo bekeng tse 2 tse di fetileng. Selolwane o ne a fetola mogopolo mme a tlhalosetsa lekgotla fa a sena mathata a go tsewa madi gore go dira ditlhobo tsa DNA. E re ka jaana Makaseterata yo reditseng kgang eo a ne a seo tsheko e na tlosolosiwa go fa Makaseterata mokibe wa hile go tla go e atlhola. Re sa lefo moatlhodi wa kgotla kgolo ya ditsheko mo Gaborone re Itumeleng Segopolo o tsholotse kopo ya bobedi ya ga Selolwane ya go letela tsheko a le kontle ga kgolegelo. Moatlhodi Segopolo o tlhaloseditse Selolwane gore moatlhodi Barnabas Nyamazabo o setse a feditse ka kopo ya gagwe mo nakong e fetileng e le ene a ganne go mo letlelela go emela tsheko kwa ntle ga kgolegelo. Moatlhodi Segopolo o tlhalositse fa Selolwane a tshwanetse go itse gore molato wa o lebisitsweng wa go thubetsa ngwana dingwaga tse di ko tlase o le motona fela thata. Basekisiwa ba le babedi mo go ba le bararo e bong Samuel Selolwane le Veronica Kgopolelo ba tla tswela ba tshegeditswe mo kgolegelong mme ba tle mo lekgotleng kgwedi e tlang e le 10. Unkutlwe Thamage, BTV News, Broadhurst Magistrate Court, Gaborone. Ke go tsholetse motho e tshwere tla tswana ke gore di tshwara gone founu ga go tsa sgwadi ya latela kgante jana nako e roba bobedi ke nako a gore go tshameka.
la tšole bogere tše motho eso madume dumela mo kgaisanong e tsweletseng ya Botswana Cricket Association Kalahari T20 setlhopha sa Botswana se fentse sa Lesotho ka dirane tse di lekgolo mo motshamekong o tshamekilweng maabane kwa mabaleng a Botswana Cricket Oval. Botswana ba ba tseneng mo motshamekong o ba fentse metshameko e le meraro ba latlhegetswe gangwe ebile ba le mo maemong a bobedi mo lokong fa morago ga Rwanda ba ne ba tsomana le phenyo mme ba simolola ka go bulela dirun ba kokwanya di le lekgolo lesome le botlhano pele Lesotho ba tsena go beta. Bomme ba kwa Maseru ba kgona go kokwanya dirane fela di le masome a matlhano le boraro jaaka bakgarejanwa a Botswana ba ne ba tsentse ka fa tlase ga kgatelelo fela motshameko wa wela setlhopha sa Botswana se fentse Lesotho ka dirane tse di lekgolo. Se e le phenyo ya Botswana ya bone mo kgaisanong eo. Tuelo Shadrack o fetogile motshameki yo gaisitseng botlhe mo motshamekong o morago ga go nosa dirane di le masome a matlhano le bongwe mo di-overeng tse thataro. Seo se raya gore Botswana e tla thulana le Rwanda mo tsatsing la gompieno mo makgaolakganyeng. What we've learned up to now, the thing is, first of all, our team didn't have much time to practice. I think we had about a month to get ready for this tournament. So it was not easy for them to perform well. But now we are trying to work with them. And as you can see, if you've been following the games, there are a lot of improvements. Even today, they scored the highest score they've ever scored in this whole tournament. I think right now, all I was planning with them is just for them to play the whole 20 overs, because we didn't have time to practice, so we're just doing that now. Honestly, the girls played very well. They played according to our plans. We wanted to win. We didn't want to lose any points to Lesotho, although we wanted to bowl them out for less than 10 overs, but we couldn't do that. It's part of the game because we wanted more time to rest preparing for the afternoon game with Rwanda. But such is life. We need to stay positive and soldier on. Ntse le mo kgaisanong yo ya Kalahari T20 mo motshamekong o mongwe maabane setlhopha sa Rwanda se fentse sa Botswana le kgetho la bobedi mo kgaisanong e tsweletseng ya Botswana Cricket Association Kalahari T20 ka di-wicket di le fera bobedi. Ditlhopha tseo di kopana gape mo makgaolakganyeng a kgaisano eo mosong ono. Botswana ba tsene mo motshamekong o ba sena go fenya Lesotho ka dirane di le lekgolo fa Rwanda le bone ba tsene mo motshamekong o ba sena tota ba le letsogwana le le fa godimo morago ga go fenya Mozambique ka di-wicket tse supa ebile ba eteletse loko pele. Botswana ba nnile bone ba ntlha go beta mme ba kgona go kokwanya dirane di le masome a mane le di-wicket tse pedi. Le fa go ntse jalo Rwanda ba boa ka mašetla go fenya motshameko otlhe ka di-wicket di fera bobedi ba sena go fenya dirane tse masome a mane le bobedi. Ditlhopha tse di tla thulana gape kwa makgaolakganyeng kwa mokatisi wa mono Stanley Taimoni a reng ba ipaakanyeditse makgaolakgang ao ka ba setse ba bone gore Rwanda e tshameka jang mme ba tabo ba lebile go ba dirisa diphoso go ka fenya kgaisano. Pele ga makgaolakgang ao Mozambique e tla lebagana le Lesotho go lwela maemo a boraro ka nako ya lesome. Makgaolakgang magareng ga Botswana le Rwanda a tla tshamekiwa ka nako ya bobedi. To be honest, we need to stay positive. We need to keep our heads up. We shouldn't give in. They are human beings like our players. It's all about fighting all the way and doing the right things. If we stay in the positive areas, would win the game. I think our batting has been doing well since we started the tournament. We just need to work on our bowling, whereby we are giving lots of extras. We need to limit the extras. And once we do limit the extras, teams will struggle to score 100, and that will be good for us. Our aim is to win the finals, and after that we need to continue playing games because we need to have more game time than anything else. So for us to win more games, we need to play more games, and that will help us as Botswana.
morago ga go latlhegelwa ka dinno tse pedi go lefela kgatlhanong le Gaborone United Township Rollers ba tla tshwanelwa ke go itlhotlhora lerole leo mme ba tshweletse ditlhogo jaaka ba tla bo ba amogela Orapa United mo motshamekong o solofetseng go tlola ditlhase wa liki ya Botswana Premier ka tota mo tsetseeng la gompieno kwa lebaleng legolo la setšhaba. Re utlwe Katlego Kgakole. Popa ba tsena mo motshamekong o ba le mo maemong a bobedi mo lokong ka dintlha di le 42 mme le fa ba tsena mo motshamekong o ba lebadi Mapalestina ba tla bo ba tsomana le dintlha tse tharo jaaka ba santse ba lelekile baeteledipele ba loko jwaneng ka Lexi mo ntweng ya bosimega jwa paka eno. Bobedi jo bo farologangwa ke dintlha di fera bobedi mme mo katisino Sant Morapedi yo ofentseng the Ostriches ka no ya ga Siphamandla Sangweji mo motshamekong wa tikologo ya ntlha ya paka eno a re ba go ka tsotlhe mo motshamekong o ka maikaelelo a bone e le go fenya metshameko ya bone yotlhe e setseng. We lost our debut, which was not supposed to lose, but we've regrouped in the camp. The mood is okay. We're trying very hard to focus for a game against Orapa. Orapa is a good team, but we're prepared for them. Despite the fact that over the weekend we lost the game, we had some injuries, but we try by all means to regroup and face Orapa with a renewed intention, with a lot of verve to put everything all right. We know Orapa is a good team. We cannot underestimate them, but we are equally ready for the challenge. The Ostriches mo letlhakoreng le lengwe ba tsena mo motshamekong wa Labotlhano ka matlhagatlhaga morago go fenya 11 Angels ka nnotse pedi go lefela kwa Orapa. Banna bao ba kwa toropong ya Moepo a Temane ba tsena mo motshamekong o ba le mo maemong a borataro ka dintlha di le 30 tse ba di kokwantseng ka phenyo di supa maleka a fera bongwe le tatlhegelo tse thataro go tswa mo metshamekong e le 22. Fela jaaka Morapedi mokatisi wa Orapa United Gadimantiso a re batla ba latetse dintlha tse tharo mo toropokgolo ebile fela jaaka Rollers le bone ba batla go fenya metshameko ya bone yotlhe e setseng gore ba wetse paka eno ba le mo maemong a botoka mo lokong. Our preparation di tsweletse la sente simolotse ipankanya rona on Monday afternoon after our encounter le 11 Angels at home. The only challenge re na lone ke ya rest because we played on Saturday, did the regeneration training on Sunday and resumed preparations on Monday, like I said, Tuesday, Wednesday. So it means there are 3 days ya ipankanyo because Thursday is traveling day to Gaps for the encounter which is on Friday. That is the only challenge re na lone. Motshameko o wa Mapalestina le the Ostriches ke mongwe wa ya beke ya 25 wa liki e kgolwane ya Botswana Premier e tla bonyesetse ka metshameko e supa gore e ye bokhutlong. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Balakasi o na le Nako ya bosupa di ba khutlo go nefa tšile boge jalo morare tshepiso sekolo o neng a relola jalo ka puo ya diatla a re go bona sa tepo loapi. mo mosong re soletse re tatse go le tsiditsana mo dikgaolong tsa kgalagadi borwa botlhaba kgatleng kwane ga mmogo le bokone botlhaba mafelo a mangwe gone re soletse re go itatse go le bothitho mme tla re mo tsamayng ya letsatsi go tla itatsa go le bothitho mo dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatleng kwane borwa jwa kgaolo a le gare ga mmogo le bokone botlhaba fa mafelo a mangwe gone re soletse re go itatse go le mogote re soletse go selekang sa mogote mo gare ga 33 ga go 35 mme gare le ba mafelo a beke re soletse re maru a bonale mo dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatleng le kwane go itatsa go le bothitho ko kgaolong ya kgalagadi re soletse re go thibe ka bontlhabongwe mafelo a beke go itlotsa go le bothitho ko kgaolong yang gabe re soletse re go thibe ka bontlhabongwe ka tsatsi la matlhatso mme tla re ka tshipi bo go apogile go itlotsa go le bothitho borwa jwa kgaolo a le gare ga mmogo le bokone botlhaba re soletse pula ya mosarasarane ka tsatsi la matlhatso mme tla re ka tshipi o bo go thibile go itlotsa go le bothitho Dumelang,
This is DJ Fresh, the big dog. You know how my roadshow across Botswana has been fueled by my passion for education, training, and igniting the entrepreneurial spirit of Botswana. Now, there are even more incredible opportunities up for grabs. The Department of Broadcasting Services, together with Steve Harvey, are bringing a world-class TV training academy and wildlife film school to Botswana, and it's free of charge. Visit BotswanaIgnite.com for more information. Spaces are limited, entries close soon, and you do not want to miss out. BotswanaIgnite.com.